abasebenza e-ofisini nabantu kusenkabi record kwi-team yasenkabi record ukuthi let them fight for ama-right wakhe. Ekugcineni kungathiwa ulwa walimala la, ulwa kanikezwanga lokhu, ulwa waba khona. UMthandeni kwathi kumele ayohlala phansi ne-office about ama-split Paris. Waya wahlala nabo but wathi ucela kuze mina e-office. And mina no, but mina angidingeke e-office because into zama-split namba abantu base-ofisini yiba basenzayo. They have to take care of yonke into kalwa. Uyabona ama-artist asenkabi record wathi yena cha ucela ngibe khona. Ngamhlonipha ngadriver ngaya khona ngase ngahlala futhi